Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan Akulin, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nakipagnaedak iti ikit ko, gapo ta nagabroad ti inak. Ngem saan anasaya at ti aramid ti ikit ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Colin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sumrekkan iti kuleyo inton umay atawan, Colin. Panagkunak, marigata na ka magpaadalkan ka. No aglakla ko akla ang itikan kanan. Kasano nga rodan, nanang? Sumarda nga ka din nga agadal? Kayat ko ti agabroad, anak ko. Tapno mapaadal ka. Asino nga iti kadwak dito'y pagababangak? No pumanaw ka, nanang. Mapan ka ije balay daman ng Jane. Makipagnaad ka ijay. Sana bale, agpawitak ka ni manang para iti masapsapul mo. Da kayo ang arod, nanang. Kayat ko mati makaadal. Isu nga umanugot ak iti kayat yo. Uray jak kumakayat nga ginadayuta. Agan anos ka, anak ko, ha? Ay, nasapamot ngamin a pinanawan na ta ni tatang mo. Nailakok pa'y amin asa ni kwata yo. Ayat ko lang nga agimbag ni tatang mo idi. Ang talaga siguro nga ijay laang ang ti pagpatinggaan ti biyag na. Siguro, no si bibiyag day di tatang, sana masapul nga ginadayuta, nanang. Lakit di, anak ko. Manang Jane, nakaumay kami, taada kayat ko nga ibagakan ka. Anya day jay. Kanapay ka doon ni Colin. Numabalin, dito'y ko mga agyan ni Colin. Agabrodak ngamin, kat awan ti kadwa na iji pagababangan mi. Sana bale, taagpaw itaktukan ka iti binulan, para iti masapsapul ti anak ko. Ay kat adakan Colin no kayat na ti makipagnaad kada kami. Apay kit din asaan, auntie? Ala, ano sam nga rod ti kabibiyag mi ditoy? Wen, auntie? Kaano ay ti flight mo? At dala sumagmamano nga ilaklakad ko, manang. Iso nga ibati ko ni Colin, taag pa Manila akitan. Sige sikati makaam mo. Ngam ti obligasyon mo kin ni Colin saan mo aliplipatan? Wen, manang, di ka madanagan. Tagapukan kwa na no apay nga agabrodak. Kayat ko ang makaadal ti anak ko. Apay nga da ka dito'y balay mi. Ay, dituya kon nga agyan. Apay, awan pagyanan nyo? Nagabrod ngamin ni nanang. Iswa dituyak pailaan ka, no? Nasayaat nga rod tadakad ka duami. Sumrek ka kadinton pa nagsasarak? Wen, si Kangay. Wen, anya nga ti course nga alaam? Nursing, si Kangay. Uy, agpadat nga rod iti kayat a kurso No sa di na ti pag-enrollam, isumatan ti pag-enrollak. Sige, aggidan tanton nga agenroll. Hello, nanang. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawag kayo? Kaasi ni Apo, nasingpot dagiti amok, anak ko. Saan da nga istrikto? Nasaya at matangarod, nanang. Kat, naka-enroll ka din? Wen, nanang. Kadwak ni June na nag-enroll. Nursing mati kurso na. Nasayaat no agpada kayo iti kurso iti kasinsin mo. Imanay mo't laka iti kwartam ngayon batik? Wen, nanang. Sana bale, dandanin may sa abulan ko dito'y. Makapawitak tumatan. Basta, agan-anad kayo akanayon dita, nanang. Uray si kamat anak ko. Agan-anad ka akanayon dita. O sige nga rodan, nanang. Bye. Imbag man, tadakwarta nga inusar mo ang nag-enroll. Ada imbati ni nanang kanyak nga usarak nga genrol, auntie. Kasta ka di. Ang inton agpaw iti kabsat ko. Siyak to ti pagpawitan na. Tas siyak ti mangi budget iti kwarta. Wan, auntie, kasta mati ko nana idi. Ipalpalagip ko laang.
Taamangan nusikan to ti pagpawitan na. Ibagam to iti inam no umawag manen. When, auntie? Kan saan amabalin ngagdunya ka dito unag ti balay. Sika ti para dalos kan para innaw. Saan nabali ti aglaba, tamag sila ba iti kawas na. When, auntie? Excited ako na sumrak iti pagadalan ko, Lin. Uray, Shakmat. Inton bigatan ti sarekta. John! Ha? Sa dino tayan, tinalay nga inam. Jack amo, tatang. Siguro, napanmanin nagsugalan niya. Ha? Agsugsugal ka din ni Auntie Jane, Uncle Roger? Katuan, ang mga insugal nan tayo pawit ni nanang mo. Mapan mo man biro kan John, tayo bagam nga ibingayan nakmat iti kwarta, anay pawit kan kuana. Tatang, para iti panagadal ni Kulinday Jay. Kat, anya nga iti kungkuna na nga gigyan dito'y balay, no saan tayo matamairano diti pawpawit tinana. Auntie, sumrag kami kini John. Alaag ko mati allowance ko. Mabait lang. Adtoy. Iyan ay munday ta. 2,000 iti makabulan. Urayan tamanan nga agpawit ni nanang mo. Anya? Dahito lang timpawit ni nanang? Di ka nagreklamo. Mangmangan ka mat dito balay. Alangan mat nga itad ko amin kan ka ti paw itinang. Sige nga rod, auntie. Mapan kamin. John, adto'y mat ti allowance mo. Agpada kayo iti itad ko. Makaamu kayon amang yan ay iti dayta. Sige nga rod, nanang. Mapan kamin. Ay, mabaling ti makiamam mo. Ha? Siyak ni Colleen. Siyak ni Jazzer. Awan ngamin na maamok dito yung pagadalan. Iswa kayat ko ti makiamam mo. Uray, siyak. Awan pa'y matamamok dito yung section tayo. Ngam, kadwak ti kasinsin ko na genrol. Imbagkan ka. Tada kasinsin mo. Siyak, awan plus amamok. Ita, adan amamom, tanam-amonak matan. Una. Ay, agiddantan nga aglansinton madamdama. Wan mata. Apay aday talaan ti kanam. Wan masapol nga agtipidak, tapno manay ti allowance ko. Kasta ka di. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Aday jay abroad ni nanang ko. Awanan ti tatang ko. Makipagnanaidak kada antik. Kasta gayam. Sika ngay. Anya ngay matitrabaho dagiti parents mo. Agpadadang agtrab-trabaho iti gobyerno. Ala, manganta nga rudan. Kalpasan na, mapantay di library. Kayat mo ka diti sumurot kanya? Una. Auntie, marigrigatan ako namang ibad budget itid yung allowance ko. Di bagam iti inam, tanayunan na ti ipawpawit na. Agkurkurang ka diti ipawpawit na, auntie. Manulaang mat nga iti ipawpawit ti inam. Sige nga rod, auntie. Padasag akasao ni nanang. Pagsardengak pailaang ni John itaatawan. Tauray siya. Marigatan akon. Awan pang paiskwelak kan kwa na. Agtrabaho pailaang. Kasanumat nga min, auntie. Kanayon mat amabartek ni Uncle Roger. Oy, saan man at tilamad-madlaw mo, tamakigigyan kalaang dito'y abalay. Hello, nanang. Anak, kasano nga kurang ti ipaw-pawit ko kan ka? Kat dandan ni ipawit ko amin asweldok dita. Kat no 2,000 lang tititid na kanyak iti binulan, nanang. Diyak mo no kasano apanayag. Imbaglaan ang tada ni Jazzer. Kanayon amasyan kanyak kat ilibre nak iti lunch. Apay nga rod nga italaang nga ibagam. Kunak ang amin no amuyo. Anyamatan.
Addaak diting agrigrigat. Ngam agrigrigat kamatlat taghayam dita. No kastalaang, padasam langan ti agsubli iti sigod a pagab-abangan ta. Bareng addabakan ti ijay. Nasaysaya at siguro, no agabang kalaangan. Nanang, urayak langan ti panagbakasyon niyo. Tada kayo ti agpakada ka ni Auntie a pumanawakon. O sige anak ko, urayam latangarudan ti panagawid ko. Sana bale, dandani ti panagbakasyon ko dita. Wan nanang, urayan kan. Anak ko, apay anak ko tong kamatan. Kasano, kurang lang arudan ti allowance ko. Awan pa'y masangpatak ama ka no agawid ah. Unay matan. Ayan ni Manang. Kanayon nga da iti tong itan nanang. Kanayon mat amabartag ni Uncle Roger. Di ka madanagan, anak ko. Ipanaw kan ditoy. Kabaalam ka diti agmay maysa. Wan nanang. Syakmat lang ti kasla katulong da dito'y balay. Apay, anya ti impulpulong kan ka ti anak mo, ha? Kurang tiit-itid mo nga allowance ti anak ko, Manang. Apay, dakkel aya ti ipaw-pawit mo? Sika ti nakisao a makigyan ti anak mo ditoy. Ita, agreklamo kayo? Ha? Awan baba inyo nga agina. Nanang, Uston, saan kayo na makiapa? Pangaasi yo, pumanaw tayo laangan. Kayat mo a pumanaw kayon, tapno solwam ti paw iti inam. Saan ko mamatakas ti panagsasaom iti anak ko, Manang Jane? Manon abulan asaan a hustutin intedyo a para kenkwana. Natangsit kayo ket di nga agina. Ala, pumanaw kayon dito'y balay. Kat saan kayon ngagpakpakita kanyak iti kaanuman? Saan kayo akasapulan? Nakasapul akon iti pagyanam, anak ko. Iso ang mabalin kan a panawan. Sana bali, 2 atawon man ti alak a kontratak. Kat sa anak ton nga agsubli. Nakagraduar kan tumatan. Agan-anad kayo kumaidjay nanang. Uray si kamot Agan-anad kamot ditoy. Umawag ka adagos kanyak no adda problema. Wan nanang, sanda ka pa kadanagan. Kabaila akong tibagig. Nukasta, saanan nga kurkurang ti allowance mo? Saanan? Ngam, nasakit tinakam kada kami ni Auntie Jane. Kinuna na asaan kami ngagpakpakita kan kuana. Addan sa talaga ti kakasta atat tao. Ngam dumtang tuti panawan, ama ka amiris dan tumatlaang. Sapay ko tama ka amiris tumatlaang ni Auntie. Saan damat ngamin ngagtrabaho ka ni Uncle? Mangnam na madalatan iti paw-pawit ni Nanang. Sakit, aginom ni Uncle kan agsugalmat ni Auntie. Awan pa panan na no di agkurang ti allowance mo. Imbag man ta nakapasyar ka dito'y dagus ko, John. Wen Colleen, kayat ka kumaakumustaen? Okay lang, Mat. Da kayo ngay. Talaga ka di asan kan ngagtuloy nga agadal? Agur-urno nga, tapno maituloy kung tumat lang ti panagadal ko. Talaga ka di asan da ka akabala na pagadalan da, Auntie? Saan ba't ngagtrabaho ni tatang? Ka nagsugsugal lang mater aramidan ni nanang. Kaasi ka, Mat. An-ano samlatan ati agurnong. Saan ka madanagan? No lakit ti makalpasak to, kat makabiro kak iti napintas at trabaho. Tulungan kan to. Agyaman ak iti dayta kapanunutam, kasinsin. Oh, apay nga da kayo, Auntie. Apay nga amuyo dito dagus ko. Ni John tinang isuro dito dagus mo, Colleen. Awan sa baling asit ka, no saan ada kayo. Na ospital ni uncle mo, kat kasapulan na tidakkel agatan. Masapul ka no ama opera, gapo iti kaiinom na. Umayak ko mamakipagpakaasi, ta umutang kami kaanakan. Ha? Ay, awan kwartak ita, Auntie.
Allowance ko laang matipaw-pawit ni nanang ko. Pangaasim tawagam ti inam. Ibagam ang makipagpakaasiak. Kasapulan ngamin ang maopera ni uncle mo. Sige, auntie. Awagak ni nanang. Kasta tinakuna ni auntie, nanang. At damot lagayam kasapulan na. Ang kunamlan asino idi amang bugaw kadata. Alangan matabaybayan yung lagtan, nanang. Sige, ibagam apautangak. No kasapulan ama na yun ng titawon ang panagyan ko ditoy. Agin nanos ta kuma, anak ko. Oo na, nanang. Sige nga ron, tay bagak ka ni auntie. Sige, agpauita kiti kwarta, kat ipanmunton iti balayda. Oo, nanang. At to yung ti kwarta nga ututangam, Auntie Jane. Nagpauit ni nanang. Agyaman unay kaanakan. Pakawanan na kuma iti na isaw-sawang ko iti kalabas. Aklunak ang naglablabusak. Ginasgastos mi iti awan kaus-us kan na timpaw-paw iti inam. Lipatan yun, Dayjay, Auntie. Tinapatag itakat na kaamiris kayon. Ibagam kuma iti inam. Mababainak iti inaramid ko. Ngam inturturad ko lang ang timasidad. Tadyak kayat amapukaw ko ti asawa. Ita, addan natalgad a pagtrabaho, ket nakaawid matan ni nanang, ket saan nan asiningir ti utang da Auntie Jane. Tuy pagayam mo, Colleen. Agyaman ak pagayam Colleen iti daytoy apakasaritaam. Saan anasaya at inararamid da Auntie Jane kada kayo. Nupay kasta, tinulungan nyo latta ida. Nasaya at tikababalin nyo nga agina. Iso anasaya at matisupapak na iti biyagyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinagan Akulin, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.